Ka dorbash nong modamai kalami syakman ban penpena bakalara ban kershan teli ya UMDC bementa uma Jesse Suyam kum ukurtong election MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC. Chairman dorbash nong modamai ma Emrys Kso ulaong ba henne ka step laipo terik Rizal kila lum ya ka jingalang dorbar election na kabenta banyak keren yak election MDC banwan. Kani kalawan long ru hadien ka jingkar pat jong UMDC ban a jingkar shan ya u ha kani ka MDC election banwan kumta ka dorbash nong ha ka jingalang kalashim ya kara ban kershan pura ya uma Jesse Suyam kum ukurtong MDC na kasnong mudamai laong uma Emrys. Habakren hadien ka dorbar uma Emrys ulaong kalong kabas ngo comments ngo tanat ban yoklum ya ka dorbar election ban pen kre ya ka election MDC ka banwan. Kum UMDC ulawan rak shibun kiski bat yarap ya kasnong kathaw bat kidong kasnat bat kum ka dorbar dakawe kasur ngilakut jingmat ban kershan pura biang ya u ha kanika kenti. Ula kenturu ya kiwei kisnong ki badan hapok modamai nongkrok constituency kabatip menshwa ka modamai umulong ban ay ka jingkershan lang ya uni UMDC. Hadu usnam arjar arpupra kanam dan dakawai pat ka sorkar light na ka MDA kabayalam ka NPP ban bat ya ulakam sensyar bat datang ha ka ni ka sorkar nishania ban ay ka jingker khu ya ka emlang ka saklang bat rilum jantia barok kawai ulaong bat benram tu kershan lang ya ka sorkar NPP bakan sensyar rengi hadu arjar arpupra bakan ay ka jingker khu kumbangi trangi angnut. Ni ka step udah penmani ni ka dorbar senong apa ni senong modmai uman dorbar election hajing itu yang hajing lalu ti yang ni MDC ma Jesse Suyam hagini ki sansnem bende amlo par MDC yoki kamte yo ongi kam ginong senchar senong ngahini yin kam mani dorbar senong pensekero ya gani ke benta ni ke step kam dorbar senong koda yo ya lang le ni klam yo perkhat kalong ke basngau kemen sngau tengat ha gajing ya kendok lang rengkat baru lokal MDC jongi kebiadai berkini gajing lang jing dalong kata ke bengi ong ke dorbar election nak benta bak sekhmat nang ni badula airu ingi gijing kerku kum ke sinong ke thau ni balang balu MDC berim jongi ma Jesse Suyam lawan dak sibun ki skim jing yarap ya kesenong katau ya gidong isnat kolong sha ke jingker khu yengi kum kesenong katau but kum ke dorbar den bela persngau ya kita ki skim bol ai ha gene ke salsnang meladep pe ko wei ke sur ni le ku jumut manne smat namarula paningi ban kersan beng u ha ke jingi de jongga next election ke bangsawan pe ko wei ke jumut ke dorbar senong kala sing ni rai menta ke sengi kan ai ke jing kersan ke bapura yang ma Jesse Suyam na benda ke bangsawan. Kini dai ko kubor bengin pak se ke pertai jong kini ke district Jantia jongi ke Bansalong ke next election ke bangsawan. Tutip bagi weiru ki pra sinong ke bedon ha kini ke constituency ke bagi khot ke modmai nongkrok constituency ke badai ke weina ke perteng ke betmai ke bedon ha ni ke borderline jom ke khasi jantia ke bingau ke west jantia tura batu sini kini ke kubor kan long ni khot ni kerpat ya barok ni prasnong kebetulan pak ni ke modmai nongkrok konsensi bikin sini kini ke pendapat ni tersan lang margio i ba ringin kren de wei pada dur ke sun lak batong ya hadong snem arfu pra kejingya nanti hak imlang salang ke sanhima siba namdon de wei pat kalat like na ke sorkar pemerintah de tangah gene ni senia bakan ai ni ke jingku kum pai man snong jong ke konstitusi di pro wei kentup ke jantia sing ni gubor ni kum ginau sasal modmai ni kerpan lang fi tu kersan lang ya gene ke sorkar NPP bahkan sensyari ni hadu bakut jongga tem juga arpupra patpakan aero gejing kerku ya ki khon ni hajar om tami gere jentia rai ka mekhlia hi borok goi ka bengi i bahkan long bengi thrang ni angot kum nong sunong
bangin yok pejing berku hang dia dai bat ulang salam karo apa tanggi nei gi kubon ni la banong bat nga sasisen nga palang yang ikum gi khon jong ga snong mod mai bro away sulang bat thai kito gi bala banwan bat banwan ro tu sim ni gane kubon ngi telilang bat bangin rai ga buron jong ga snong ga thau bat ga konstitusi bro away da kata ga jingmut bangin kersalang yang ne MDC jongi bagi khot ik uma jese soyam sesisen nang daga next election ke bangsawan